Dius puput kadia sampun mina kadi telpon jana ide sang Prabu baik turun ngerari sale mangkin matur sang matur kadi singgih ratu mangkin dados purun sitiang ngojah mina kadi atur rekreano pati punika udah ratu sang Prabu mangkin sitiang Prasidio palungguh ratu tata saudinget cekaning paro panjak pemekas kiri-kiring jagat yel turun saling makin titiang nguningan majeng ring palungguh ratu jagat karata yang buat jagat kiri-kiring gel-gel kadirasut nenten yewenten naning keni pake wahnya ratu asing tukur sarwa murah napi luir sani dados kesaratan antuk para panjak palungguh ratu pamekat yang sami pulih napi luir sani katumwa sami kadirasu murah ledang kayu puput kadia sampunikeun muel atur cincin-cincin sane kedadosan pepatih itu ring jagat gel-gel mapulare-rare sakoledang kayu itu sang Prabu manggaan yetot galau nah tuh kini nyen paman aja bekerja pil kali paruh panjang sani wenten kiri-kiring genap peparungan nejani ado yang buat tujuan gelada lengakan apa melahan pesan yang menyepaman miragi buat tujuan gelah terela menjadi prayon menangon iatnya
Jone buku tatujon gelah ini dipuri ayat nangun ya dan coba ngan Ian mumuing yatnya ni ayat kegelaran banggelah ini dipuri tu siang jadolen tu wantah yat nyengen terlinggi ya Cita aja kang tujuan gelah ngelarang yang nyengen terlinggi ketotonan apa presiden makuar rajat dini jaga pamekas di ger-ger negari Rida wingke tatot tentram Kedara harjuang Bang sing ajanian dogen yang jaga tuajian dini di ger-ger pangkat di kawakas apul luar tidak ditatujon irak lu ada dini dijaga di ger-ger apa presiden kepanggil yang kepangan Ian buat yang nyone totonan yang paman apa presiden yang mempunyai tatas raja bekerja dia pokang ulian ken-ken yang paman aja bekerja ngerum-rum utawi di kalani irago ngelarang yadnya netodol yang pembekas maniro tunasan utawi ibihan sekali ngajak paman kerja hanya kesami matur Ius puput kadia sampuni kemenuyang telko canan ide sang Prabu Pek ngerari sane mangkin matur paru panjang iri kering puli dia singe ratu tiang timu Odoh ratu sang Prabu yang kadia sampuni kemina kadi tatujon palungur ratu titiang wantah satinut dan ratu Angamaragaya unang yadnyo manut ring sejeroning daging tatujon palungur ratu ngelarang yadnya sale kasengup ngentak linggit titiang wantah sairing iri ngelarang kajian yang puniku moge tati ida ayu anda kayo rekalaning sampun kegelaran yang ngentak linggit puniku napi luar sane dados ketujuan palungur ratu pingkalit paruh panjang sekali di tiang puniki sumanennya presiden mangut tur maning ngemangitin manut
ring sejeroning Tatu Joko. Dalam mengandip Diurus puput kadia sampunikeun munggu ngatur panjang idane tumulir arif malih sale mangkin ide Sang Prabu manganikeun dawuh iri keuring genah peparuma Maturing dosa asia manut ring pawecanan ide Sang Prabu sane katujuh madya ring ide Sang Maragesi Sidratu miadar tayang nguing tel pawecanan ide Sang Prabu majeng ring ide Sang Maragesi pudok ratu Sang Maragesi sane mangkin sumangden ye prasida palungguh ratu midatayang mungguing yanye sane pacang ayat kegelar kiri-kiri tuli siadang yang adanya riantukan padewekan titiang nenten dia tatas kadirase napi luwir jaging yadnya nipuke sumang demio prasida palungguh ratu sang sampun meragu suci midat tayang tur maning nguning ayang majang ring paru panjang kiri-kiri geger menyawes alam riantukan kadia sampunikeun mungguing pinunasan ide Sang Prabu maret tekaning ide Sang Maragasuci tur ngelantur sale mangkin mapidade ide Sang Maragesi mengawitin kita dasang umat jadnya kadulurir ancuk ngaturan sembah bakti ide Sang Maragasuci sale mangkin midataya napi luwir suk semaniannya tur maning napi luwir daging yadnya niku